Shaki chogi gituza chawi Wiz Designer pondi so ya Ega fangengura kabandi Mbega niwe kabandi nta nubwo ndakabandi anyway akabandi ngira arafise izindi inspiration kubera ariko nkora ibintu nkunda naje ku yindi level na mugabo ngene yavuye kuri YouTube akabandi ngiyo iraje ku ngufu zidasanzwe wari wifitiye intumbero ya hega bro niyo mpamvu navuze ati jewe Wiz Designer This is Major Talent TV, amahoro y'Imana awane nawe. Abombu bomsi abombardment. Ntari umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only special weapon right here. So I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last time. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. It's animation time. Nanone kandi kuyinshuro. Amateka y'abaririmbyi mbega bana baririmbyi dukunda bana baririmbyi bariko baragaragaza uko bashoboye kose kugira ngo umuziki wacu bandanye gutera imbere kugira ngo idarapo ryacu ry'u Burundi rihungabane mu yandi makungu yubahwe byagenze gute kugira ngo bagere mu muziki byagenze gute kugira ngo bagere aho bageze aka kanya amateka yabo y'abaririmbyi kuva ku busa gushika ku icenda niyo mpamvu jewe ndi ngaha niyo mpamvu ya musibo bombardment ndi ngaha kugira ngo ndagushikiriza amateka y'abaririmbyi cyane abo ngaha iwacu mu Burundi nakuzaniye Wiz Designer Police African Bad Money akabandi namutinzi rero mu kanya ahava asohoka kidogo ngaha asohoka tutamufata ndi kumena Trizo cameraman takuwa for your life animation time it's time for action right hizo yo Wiz Designer Police African Bad Money akabandi umeze fresh asante sana twamaze kumufata Wiz Designer Police African Bad Money ndakuramukije African Bad Money ndakuramukije cyane kandi kabisa urameze neza bro je ndameze fresh nyene bien twamaze kugera kuri Major Talent TV tubaramutse kidogo Wiz Designer pondi so ya erega mukobwa urakabandi Chimundu kunungu njogoza ega fangengura kabandi Oh yeah, fun girl. Shake it. Akabandi ngiyo iraje ku ngufu zidasanzwe. Ubona abantu bayakiri gute Wiz? So bayakiriye fresh kandi ko turagerageza kubandanya kwipushinga ko naringa kuri radio kugira tutamenye. Then rako tuko tura working sana. Yeah, so ndabona ma feedback ameze bien, ndimba bayakiriye bien sana. So I thank for God. Indirimbo akabandi neza tuyirebye imyandikire yayo hamwe na video amasanamu yayo ugagaca wibuka gato indirimbo ya Wiz Designer yitwa Nyampinga hariho itandukaniro haba mu kwandika hamwe no mu masanamu byageze gutega bro so je mwanda ndabikunda kubivuga si iki indirimbo y'urukundo shaka kuyiha ikibanza kinini ndayandika bien n'abayipose kandi nshaka ko indirimbo ya Sama ndayikora na ribiso za positive za Valentine mode avion kwa zose nafata umwanya ndibaza yuko bose baracayikunda turacayikundisha abantu yabazo itabura bayikunde cyane gose indirimbo akabandi wari wifitiye intumbero ya hega bro numbero ni yose muri Sama then kazana madure kandi ikajyohera n'abantu bakaruhuka kandi mu mutwe Queen video wakoresheje muri akabandi imyi ukuntu yaktinze n'ivyari bimenyerewe cyane ngaha mu Burundi bige bintu navyo byagenze gutega Wiz kugira ngo mwimve akajya creation niyo mpamvu navuze ati jewe Wiz Designer je simenye kwa musanzwe ndi Arian je simba ndashobora kuba ndi ngaha mugabo gasambuga genge bwanje buri hariya je mu bisanzwe sindi ko muri umumbe je so ndumuntu nkora kuregera research nkarabe kibuze mu gihugu cyacu ko music avuga ati ikintu ushaka gukora kugara amaso kihe ukavuga ati katugikora kugira abantu bakimenye ejo cyangwa ejo kinicaza ngabantu bakagitaba bavuga ati Wiz Designer the one yamaze kubikora so nyamukuru mbashaka kugira twarumvise CNC Burundi yugara indirimbo zimwe z'abarundi bo ngaha iwacu babahoya amasanamu canke imyandikire iyo ndirimbo Wiz Designer tubonye irya video ntabwo wari ufise ka bro oya ntabwo kuko buri kintu cyose ufise idea ufise no mu ufise n'ikintu ushaka kubwira abantu ushaka kwerekana abantu wamaze kugitegura projet wamaze gutegura projet kirazira kwigumiza mu nzu ngo kubigira uratinya kwa urumva ko bari ibintu byiza tu umaze kugira projet isohore abantu bayakire so nyagiye bayikunda bayikunde nyagiye bayanga bayanga gukora ikintu kiri ngaho kwisi gikundwa 100%.
yeah. mbega Wiz Designer kugira ngo yandike indirimbo yisunga iki ibiba biriko biravugwa canke abagenzi biwe biba biriko biramubako Wiz Designer yisunga iki kugira ngo yandike indirimbo nisunga abafan nisunga kandi na no guteza imbere kandi igihugu cy'u Burundi kote ya video music talent kuririmba tusa ibintu byose kuri bijyanye mu artist nuko gusa uburyo bukiri butoya turacapambana mugabo turizera yuko ejo cyangwa ejo tuzoronka aba boss banda badushiramo imitahe kuko ibintu bigende fresh ya Wiz Designer nta makorabo yo hanze akunda gukora cyane kubera ikigawizi byose bisaba umutahe gasaba na projet bigasaba na gahunda kuko ndashaka ko mfite iby'iwanje ndiko ndategura kandi umuririmbyi gukorana nawe je nibaza very soon ibintu bigenze fresh tuzamenyesha ya kuko nuzokora ikintu uri kuri kubwira werekana umuntu ko ikintu bamaze kugitegurira bamaze kucipangira wihaye umwanya ya nguyu Wiz Designer none twinjire gatoya mu ndirimbo igitangura sinzi abantu bavuze gusinata uyu kuntu ibige bintu cyaze kuvuga indirimbo igitangura uturirimbira kidogo igitangura uco basigura no mu kirundi bro ndashaka ico gituza jawe iriri tambisha amabi gayawe iriri era bangu busongu busuri bwanje iye magamonga kawe akamoja ubusonge ntigatu jambo kumengo ndini trago navuze tirabo busore bwanje nyene bota amabega nango ibitugu yeah ngiyi video noneho kidogo ngiyi video noneho ya Wiz Designer yakoreshejemo yagaragayemo abantu babiri Wiz Designer hamwe na Queen Video babiri bonyene kubera kigawizi kajya nyema nababwiye ati muri music ifoko dukora ikintu just kiba kijya mu maso y'abantu bavuga ati ni kibunye ni kimenyerewe ngaha abantu bamenyereye clip zimeze uko nuko mugabo urabona ko dufite clip zimeze uko nuko so bari ibintu biri fine so nagize to creativity ndavuga ati reka nkore video ndi kumwe n'umukobwa to acting uko rero muziki turabingene to pushing twinjiye gatoya muri animation time Wiz Designer amazina yihunya kuri nayaye Christian Wimana yavukiye hehe ryari bio yanje nibaza umunsi nzosanga gutanga bio nzoyivuga ariko right now naje ku promotinga umuziki ni akabandi mugabo bio yanje gende ndakunda kuyivuga iyo ndiko ndagira ama interview natuje ndi hano hamwe nkibuka ibintu nk'ivyo so nitwa Wimana Christian mvuka abana batanu ndumuhererezi ibindi bizokurikiranya ko bagunda kubivuga designer rero reka nanje ndamugire ko Wiz Designer mu kabandi ni indirimbo vraiment ikiravugisha abantu benshi nibaza yuko abenshi mbere bibaza hari n'abavyifuza ko kogenda kugushikira aho umugenzi wanyu oregari bivanye n'ama video bagiye abona we muri umwanya uvyifatamwe gute ama commentaire ara trendinga cyane uyabona gute yasoma gute uyo n'umwasi w'igihugu kandi n'umwasi w'iterambere navuga nkuko kuko twese turakora kugira tuteze imbere igihugu abantu bari hanze igihugu bavuga ati abarundi burya bakora kwaja ku rundi rwego Burundi maze kuba update cyane ubundi maze gushika ku indi ntambwe akati ya video audio yaba Queen Video kwa umva bacaguma bashaka just kuguma bazana ibintu bishashi no mu Burundi kugira Burundi nagugira ishusho nziza hanze ariko maze kuvuga ngo umuntu yakoze iki kintu ngo yononye iki kintu ngo anafungwe so ico ibyo ni ibintu bisanzwe ko n'umwana w'Imana ari Yesu baramuciriye urubanza ngo aje kumusara Wiz Designer iyo ariko arandika indirimbo ngaye amajambo atofasize mu ndirimbo yiwe je nibaza yuko ari ibintu bibereye ko ushaka kuvuga n'ibindi bitabereye ko uvuga baby tonight nze ngufate ngo lagiyo biginyanshi byarangiye noneho akabande je ndagafashe style for action izo nese sky ndakuramukije gido mana yanje we bwa kangaye je nawe duhuye nkanagomba niru naho bwo bwa gatandatu akabande byarangiye ndagafashe meze gutere sava bamwita Mark Bombardment ni bamaze intare y'umuji en tout cas tout va bien je ndi king of animation baranze higiyo nino na cyane baramutse ariko Mijo Talent TV hello hi ndabaramukije cyane ariko akabandi nice sky cyarakoroye kwakitinga nka kuriya twabibonye mtu wangu kajya nakazi kanje novuga ati mazemo igihe gitari gito
igihe kinini ya cyane depuis 2016 mba nibuka neza dawaye ibintu nka biriya no gukozaho ariko Nice Sky yari yameze nk'uhagarika gato ya kwatinga mu ma video. Nari nahagaritse kubera yuko sinari bwaro nk'umuntu ama offre nifuza sinari bwaro nari nabihagaritse nari nabivuze cyane yuko aba star batadufata neza aba manager batadufata neza batumuye mu Vixen ariko cette fois-ci n'ukuri guys inoti ntacyo zitakora ngorane mbega Wiz Designer byaramworoheye kugira ngo akoronke komengo muri zimbishaga Nice. Nibaza ko bitamworoheye cyane kandi nibaza ko bitamugoye cyane ariko yarandonse Nice ntabwo wari ufise ko bwije video gwa bwige kujya kuntu wagitize imyambare wari wambaye ntabwo nari ngyohewe vyatari kubera nariko nkora ibintu nkunda kandi nariko mbona yuko ndiko nkora ikintu kitazoherera no mu Burundi gusa ikintu kizoba kiri ku rwego go hejuru par rapport y'izindi clip zose maze gukora akabandi kubahwe akabandi kubaho mbega byabaye ngombwa yuko indirimbo uyimenya uyitirimbira kidogo mbega niwe kabandi akabandi ngira arafise izindi inspiration yarafise inspiration nibaza katari je ko je nta bubanda nzi nta nubwo ndakabandi anyway bon indirimbo nayumvirije turi muri shooting nk'abandi vraiment sindayimenya kabisa ariko ni namara kumera neza mu muhogo antuka ngira ngo nzoza ndagasubiramwe buke ese koko Nice Sky yoba yagarutse nko mu video queen wa kera yakunda kugaragara cyane cyane nakabandi gusa gachapotera kidogo namye mpari gusa sometimes ari hige babikenewe yuko umuntu yibika gatoyi kugira za banning tegura naje ku yindi level nguyu Nice Sky abamurondera ni benshi babwira abo gusanga Nice wallahi ko guys mureke kuguma munyiruka inyuma mundondera beg je ndiko ndabivuga ku ma TV online na mugabo ngene yavuye kuri YouTube nukuri musubiri aho mushaka nta mugabo kuri YouTube shaka ari abantu baza kudutesha umutwe bahaza tubwira ibintu bidafise hepfo na ruguru badutesha umutwe atubuza amahoro guys umengo naba bayikunda. Alright tizo yari Nice Sky akabandi twari kumwe na Wiz Designer nko wavyumvise wa muririmbyi yarihimbye indirimbo akabandi ariko irakundwa cyane je ndi MC Bombardment ndagushikiriza ivyo utaruzi noneho kuri Major Talent TV wafyonza subscribe imana ikongereza imigisha another day.